Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, di tangan kakak ada mobil bus Tayo teman-teman. Wow, dia sedang tersenyum teman-teman. Wow, wow, ada angka 120. Wow, mantul. Ayo teman-teman, kita cari mainan di sekitaran sini teman-teman. Oke, wow, danaunya banjir teman-teman. Wow, dari semalam hujan turun deras sekali teman-teman. Di daerah kalian hujan juga nggak? Oke, ayo kita cari teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wow, ada keranjang berwarna merah teman-teman. Ayo kita buka teman-teman. Apakah ada mainan di dalamnya? 1, 2, 3. Wow, wow, lihat teman-teman. Wow, wow, wah, lihat ada si Rogi teman-teman. Temannya si Tayo nih. Wow, wow, ada angka 1000. Jadi 1000. Wow, berwarna hijau. Bagus sekali teman-teman. Wow, dia juga tersenyum. Mantul. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil beko. Wow, besar sekali teman-teman. Wow, ada tulisan TRUCK. Truk. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil apa teman-teman? Wah, lucu sekali ya. Wow, ada tulisan 302 BUS, bus, berwarna biru. Mantul. Wow, lihat yang ini teman-teman. Wow, ini ada mobil apa teman-teman? Wow, mobilnya lucu sekali teman-teman. Wow, ada tulisan Dinosaurus World. Wow, di sini juga ada teman-teman. Dekat pintu Dinosaurus World. Wah, wah, di atas juga ada. Wah, mantul. Wah, ini dia mobil forklift teman-teman. Wow, bagus banget. Mantul. Lanjut. Wah, masih banyak. Wow, ada mobil truk molen teman-teman, berwarna merah, bertuliskan Kong, King Kong. Mantul. Wow, lihat, ada mobil Slender teman-teman. Wow, warna hijau toska. Mantul. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini teman-teman. Apakah kalian melihatnya teman-teman? Di mana? Wow, lihat teman-teman, apa ini sedang bergerak-gerak? Wow, bagus sekali teman-teman. Wow, wow, kakak menemukan sebuah rel mobil balap teman-teman, dan juga 2 buah mobil balap berwarna merah dan putih. Wow, bagus sekali teman-teman. Wow, lihat, ada seekor kucing pudul berwarna kuning. Mantul. Wow, sangat lincah teman-teman. Widih. Oke teman-teman, ayo mainan ini kita bawa pulang teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang dan kita hitung semua mainan yang tadi kita kumpulkan. Oke. Nih macannya dulu, masukkan ke dalam keranjang. Mantul. Wus, kita matikan dulu. Wow, ada tombol on off teman-teman, berwarna merah, bertuliskan Made in China. Mantul. Wah, matikan dulu. Mantul. Wow, ini dia relnya teman-teman. Nah, sudah terkumpul semua teman-teman. Ayo kita hitung mainannya. Ini relnya tak usah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, 8, 9, 10,
11 dengan si macan teman-teman. Oke, sudah terkumpul semua teman-teman. Ayo kita pulang. Sebelum pulang jangan lupa di like and subscribe dulu ya. Oke, dadah.